po. Ha? Itum sai budalo chuti ki pute. Lakum polo company fan longli ki pike itum unemployed program ki solve fan basa tum ninggelo. Di number 1. Number 2 bangke border ke cara ekonomi apan basa tum ninggelo. Anda Adani Ambani Karbiang Long Kiwanji ke Karbiang Long a border ki pe jogi fansi wangi ma. Karbiang Long a border ki rai kom ya fansi Ambani tum wangi ma. Kali latum ke dak bepar behana ikle fansi tum wangi. Latum ke dak ali fansi wangi lagi. Itum Karbiang Long a border ki rai kom ya fansi ke wangi kali. Lagi. Lapen ke itum thegam long jongsi company fan ki pipen jongsi itum a border cerai kom unbote Bogajan cement factory hadak cement company an pidera pita pini ani itum border ki job manang tum theklo ma. Border itum ki job banji kali pini Bogajan long ke Bihar mein ke Biharia khaidam sak leng sab di influx manang bat pikhangjang lo lage lasi exactly non tala so Ambani phang si pidelo bodala ke kiche so tum phan de angtan ki do kiche to phan da ke ki wang jiban isa corridor se da ke thik itum Sakuri longi pula lah, tum pula hai. Sakuri nang pi pula. Third grade, fourth grade. Are itu malong lisi ki PG. Itu third grade, fourth grade calo mai. Itu claim longi. Di third grade, fourth grade Sakuri tum long pula. Itu mesti long li PG. Itu mesti malik. Itu mesti cukidar kami claim tum nalang. Di lasonang deng selang tum kemat ha. Jong si company fan long lagi peak penta kepek penta Sakuri longi pula. Ini Bogajan cement factory ke depan tanah karbi itu mari ngong ke dum bang bang masih dak Sakuri long. Dak tibok her Assam regiment fan long lepit jalo hajar. Ini karbi itu dak ngong ke dak Sakuri long dum ma. Long dum ji kali akhir tu long le. Lasi nili tum bangke lah halo. Lasi biji la Ambani fan long le ke pek bangke ni tum hotel cedon lekhe. La penke la 18,000 bikha. La pene APDCL company fan long le ke pek yi bangke la tak cedon lekhe. Lasi laso fancy pini tum dak arjab. Nili tum pene ke siam. Itu makin pen pini la. Nek song budak siam fan pene lu. Siam fan lu bangin tum pidun de. Sitame. Karbiang Long arat bangke Assamese alam ke nang ni lo buke lage 1960 aning convensi lage hala suza ang tek peklang dak lo ba hala so phur kimgo ke lage chief minister chini pame lasi intentionally sinon ta lada ke labangso Assamese language bangke nang impose phan latun ka bori asa amu heta ningjelo labangso Assamese language dan nang impose bangke kaprekali itu ma culture itu ma identity ne ka pavir ya phan lasi ni tumta araido Karbi itu dah alright do, ingong kain dah alright do, itu mah identity, itu mah culture, itu dukawe cepareng biari, itu dah alright do. Alam mana halu. Adun dah langdam pula de pini, kudat lo nah, itu Karbi anglong CM, tiduram noha kihaya mata, Assamese alam ben ke isibak application na top thei mata khema. Itu dah daud lagi, kali makan lagi. Assamese alam lagi. Lasil anak kisung itu mah, lasil non jong si Assamese alam ben si itu alam nampak ningji Assamese alam si itu office anda itu suli nanggi betul lagi itu kibir kaman coba kasi kibir anban magen itu cudang jung pe kante kamu head siam dak ke do sek pini petak do sek itu memang hai boy petak lu ki bidini makan sing song do ma ni dum la bangke non ching mai bom lo lu ki bidini dum la ching mai bom lo saya la bangke angsong ini itu la central committee dum bang pitong ching mai ne hala so ting lagi bang kiam lu bangke tang desa la bang so non la Assamese language in post bang jong si la so pot jong si la lang tum kini chen I pute mu ladak area one biji papek ya son order alang tum isute mithui ma pute ka son pini thelo lo gedi la alang li chief minister kaningi bangke Karbiang Long dimasau apana bangke alang li tum aprang me sike pajok ni alang geningi nagi sab pini bangke Bodoland la penke kisi opila hala so kiesela Barak Valley la longi long si la Assamese language bangga dake mane padule pura lam si ngiro sta chini lora itu jong si alang itum matha pen jong si dake sixul area itum ga aprang dake khamke do la pen la tungi un e polam chini pen jong si la bangso lam chi endet bodla ing samjin po jong si en e bodla ke Karbiang Long rat ke lage dujo jilo chi songwek balage kasi musuluk sedang atumon lenang dukok uzam lagi chief minister sadai channel kopo tapi ndai tum Karbiang Long ki jaket he ting sadai channel kopo lagi lalu amasi SP bang mat nang kijok joma insek dang de nang kang doi ni tuan nang ki plung ni tuan nang ki thera song si dolo kasi la bang chokchi lagi ni tum aphan lagi alang ni tum se lagi article 19(1)(a) ke la tum ke khapoi te do lagi di India Constitution dia article 19(1)(a) la bang khapoi te do itum ta right do itum freedom of speech do
itu mitha ning ke ha theng itu ke ha theng itu cepak lang di tu marai do sa pini bangkalan itu mungkin itu han neng do laglan talon itu lagatan ta neng sekila pasal media tu mata media mana apa nanta video apa di dalam media tu marai do latum news ke anji ban ke video ke anji ban tu marai do sa media ban ta latum pene ke entang a video nda padile la pasal ni ke long kasi lagi ke pop lagi ke pop lo answer ke last ini tu bangke lason ki klem bangke tu ni insam sepil lo ke lo in order pas tami la